Vesker Bianglong Gandhi Sankalpa Yatra Mai Kicheng Mahatma Gandhi Alamo Kachathan Pensi Arni Kangthim Talondun Im Deron Karbia Khai Ambong Kachepat Hirak Asai ke Klema Puthok Hamren Along Ningkang Samse Kachepaklang Red Horns Division India Armu Okso Tum Umla Phera Longsi Kilang Aseki Kedeng Kardom Pini prime time abirta long pen nilisami marvelous rong pharpi nonarju ikha birta angton pen Pini preya chiklo ni phaing koira sirkep arni ada por phai cap pen Vesker Bianglong Hamren constituency havar Jengkha Telehor Aklam Rongkhang constituency havar Sadgaon High School Aklam lapen kijutsi Gandhi Sankalpa Yatra Amai Sochenga havar Radaphan Hamren Rongsupi multi utility building atheng no alongsi Aliracham kipipen Talondun Bharat Adet Kachari pon BJP Sarkar PM Narendra Modi pen kapin khat atengsi Timkar Bianglong Amaipu Kar Bianglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Jalinsi Mahatma Gandhi Mahangkethek Ningkan Pharoi Sirap Hokep Arta ke Chogahut Bangso Gandhi Sankalpa Yatra Asai Dengponlo Bangso Asai yang deng ke dengpon along Kar Bianglong ke damtang ki ongdunga ningkan Mahatma Gandhi pen Bharat Adet aphan Thangnat Suluk Sodak atomon abipin pen British atom arideng pen kapijok anparta Mahatma Gandhi pen Rada Pharman Mission aning kamatha pen Rada sayang deng kiklempon kapachun pon aputhak Pini Gandhi Sankalpa Yatra Mailong Rada thengnu jaipon Sonthot si nonkar Bianglong along ria Pharman sitame hemprek ke hangpon along Suluk Sodak atomon pen kachesong sira ingsamjin atomon pen si chisong ponangji lapen ke methang along ria long jesemet pet kaching thurasai kam ansusi klembom nangji lang puta Karbiang Autonomous Council CEM pen rat amai pialong lamthei jaipon anparta labang so sayang deng kedeng pon along sitame plastic pen chipahelo vek nangji lapen kn edet ji kachire mek kenang sot lo puta pachini pon behai he program de barang chokye thengji nan boi kochi nan he nani le peti ko ken ni tum tim kar benong claim le mohe ro singtra hai pen mina single akhai ke thana to so आनून चीजें नहीं प्रोटेस्ट देंगी वोट के लिए हम ये फार एम्प्रेक के लोग नहीं ये फार उनके तीन कर बेंगलोर तुम के क्लेम ले दौर में तो ये तुम एम्प्रेक के हम बोल देंगे डेवलपमेंट का कम न क्लेम बोल देंगे एम्प्रेक के हम बोल देंगे सीधे तो ये हमने ने कॉन्सेंसिया लो अब तो करना तुम्हें तोवार के लिए लेकिन तोवार तैयार बोल लगे नो तोवार के लिए लेकिन नो तोवार कर बोल लगे बोल सिंगी बोल अरे केचापो लोकेल एमसी की जापो में तर बेरो तुम बस काउंसिल ये मारंगली नहीं तुम मैचिंग होल नहीं तेरे तुम ठेको नो मा अरे अप्रैल दे इनकम के फॉर एसएससी पे कचहरी पे इनकम के फॉर कांग्रेस कचहरी पे नॉन इनकम हिनी पार चला बीजेपी सरकार के व्यक्ति कर जेंगलों पे नॉन हाम्बेस कॉन्सेंसियल लो तोवार पे जेंगलो कपटे कपटे कचला के प्रेक ठेको में ठेको में दोन में तो Puthot Karbianglong along rialong revenue asai hem sitami akaprek along rialong katerek ponchialam thangna ta avi lapenke terek ji pupe pusi pini rat piamai long klar dakalam thi Karbianglong Autonomous Council CEM pen jaiponlo Pini Gandhi Sankalpa Yatra amai Telehor long kibi pona hujje ai kathar ke Karbianglong arat mate risoi jang atumaphan 6 schedule alam thepen ape ari kapache flok chot pu kali bonta thiro atum asonsi rada so aphan pachon pro pachon jam pen 6 schedule alam thepen jakong che pharang pon pu XMLA Bidya Singh Inglang lapen Karbianglong Autonomous Council EM Rup Singh Teron pen mailong lamthe arbok pon thu makot de je katha ka chokle maka je katha ka chokle maka je katha ala deli gijin buke Karbi 6 schedule Indian Constitution 6 schedule apo buske pu apo makati pu pulote Rada Goro Alani APSLC a political party nang phong APSC a political nang phong no muni na tompa di sumal tompa alia amane alikong pati process nang review Alani chini nang dama APSLC a principle
APLC movement chini nema La chota kali jai kathar ke radaphan aperi pache phlok lap anta kalilang Karbi Anglong ke 6 schedule Apollo pusi pregjama sayang deng ki claim ponalong che hok pon puta pinrem pon thu Tim Karbi Anglong amaipu Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hangpen Gandhi Sankalpa Yatra mai ke japon hut Gandhi ara je pinchong si Mahatma Gandhi mahangke thekning kan pharoi sira phokep arta ke chok asai mesen pen pichun pon Karbi Anglong Autonomous Council CEM Banglo hem thipolong preni phaing korenar kep arni adapor phai kri simalom Ayushman Bharat scheme aputha kiduk ke lagabrada tumaphan kirap kelong pameji aphan chingki chethan amai padu Det PR lo aning kanwang ta crore throk amunit kiduk ke lagarada tum kisukyun epen ki phunang arada phan thekpon longsi kedamtang surihini ra krenar kep aning kan chiti ni phaing kora thom arni Prime Minister Narendra Modi ahin pen kiduk ke lagarada phan ke joypen se kachelang ponji aphan Ayushman Bharat schemes pathik ponsi crore phokep abang phu bangphi kiduk ke lag atuma phan rap nangji pusi pathik pon Bharat antanglong kiduk Bharat asu especially BPL family inang di Dubai mu biji hong ba X-ray kuri taho ultrasound kuri taho aphanan tabe ari deng tangkawe asila asu BPL family kiduk ke lagarar phanmata si alangi 2018 23 September se Ayushman Bharat lakso scheme nang tangken kono tapi naso scheme target ke rahelo keman ke Indian bong 50 crore of family kan naso Ayushman Bharat apartment program ni akhirnya Narendra Modi ka jadi leja angkan bang si 6 crore soy puti amune rakungke BPL line lo bang jadi BPL line lo pulote itu kala soal line affair bang jadi pulote si kacelang apan bang atora tu kumata si dalam 2018 23 September ni bang so Ayushman Bharat mission orang yang kalau non lapuson scheme pen det piangkang non an lak phokep arada phan Ayushman Bharat scheme akard pen selang ponlo tapi non an 50 lakhs of family tongkang all over India dan so akard pen isu kecilan ini awak silong pon el lapuson kimisen awar sayalong Karbi Anglong arlo ki ongdung atum tame card kilong tang atum tame hospital along dampen kichok chedet lapen doctor satum kachini nepen klar dagalam ki thanun thek thede da jokpen preni phaing koranar kep arni Tim Karbi Anglong pen kiduk kilak arada phan than pachini pon nang itu kan naso akard long lock pen si kecilan kamu nang itu kacitong hidup di sungalam na dulu la soten kanti benana koten gitu nang ketan lo dulu la soten kanti benana koten gitu nang ketan lo apora teng pentawai kelong de kolam dolo ba ami netes kuita private nanya klinik lo senang dolo hai ta dolo ta nang tu landak sabte nang sini ko dolo am ade isi kecelang dam so karte pon kan kecelang dam nang itu hokta me ke tong nang ploy pri parana tapi very news ke every minute 9 hospital lo so carpet every minute 9 hospital ORS है already है I mean 3 से long truck hospital lo marke lang an so se klar dagalam kachethan ponthu ji aphan non kebangji thomkebra isi arni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Japonsi Karbi Anglong arlo kido doctor satum anpen mayalong chethan pon thupo lapen Karbi arat laso Ayushman Bharat card kilong ledo anatum tami hospital along dampen prabjin pen kacheselam damje phansi preni phaing koiranar kep arni mayalong MP Horen Singh be pen ningje pon Ayushman Bharat itu asuni প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা যে 2018 23 সেপ্টেম্বৰ যেটো লঞ্চ কৰা হৈছে এই আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড যোগেদি দুখীয়া পৰিয়ালে সুচিকিৎসা পাইছেনে নাই সেই বিষয়ে বেনিফিচিয়াৰীসকলৰ লগত আজি অন্তৰংগ এটা আলাপ আলোচনা ইতিমধ্যে হৈ গ'ল গতিকে আজি এই অন্তৰংগ আলাপ আলোচনাৰ পিছত এইটোৱে গম পালোঁ যে প্ৰায় মেক্সিমাম বেনিফিচিয়াৰী এই কাৰ্ডটোৰ মানে
এভেইল কৰিছে, ইয়াৰ সুবিধাটো পাইছে আৰু এই সুবিধাটো পাবলৈ যাওঁতে হয় কিছুমান মানে নজনাত কিছু অসুবিধাও সন্মুখীন হৈছে। গতিকে এই অসুবিধাবোৰ আমি মানে দূৰ কৰিবলৈ অহা 31 তাৰিখে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল সন্মানীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰহাং তেখেতে অহা 31 তাৰিখে কাৰ্বি আংলং যিমান দপ্তৰ আছে আৰু লগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ ইনচাৰ্জ হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ তেখেতৰ মানে তেওঁলোকৰ সহযোগত অহা 31 তাৰিখে আমি ডক্তৰসকলৰ লগত এটা মিলিত হ'ম আৰু যিবোৰ সমস্যা আমাৰ পেচেণ্টসকলে কাঠ লোৱাবিলাকে সন্মুখীন হৈছে এইবোৰ সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। Dipupen Roshan Hanse, Karbi Anglong Live. Red Horns Division Sadbhavna Project Amenpen Ronga Togara Dapan Sekelang Asai Kedeng. Labang so asai kedeng pon laki ulukunci armu okso kedo boha along pensi cyclem ponlo. Labang so sekelang ase ke kibipen jasmet umlapher ummat laru pen kechenglok atok anu pen kewang arada phan ake joy pen selang pon. Kadau kawe pharo phlira thokebra pho rong arat aphan sekelang long ajok ningkarong kachuro armu okso tumaphan pidun rinti. Sekelang ponawar sai ki piponalong kido ke boydet arada phan anparta saru sarhanga tumaphanta lapen sarpimar osumar atumaphan kisu langpon. Armu okso tumang bong pen si kelang ahin kethek muchoda tum pen si lang. Si kachilang dona tumaphan misen si kelang long adowai sitame ake joy pen pipa jerdun. Armu okso tum pen kachiroi nang jiala non ki kam ki me kachipak lang ajok rong arada tum pen akiro pipa jerdun. Karbi Anglong Autonomous Council EM Rupsing Tiron ke Mahatma Gandhi ake mangasai kapachendun jia phanle kidun kali. Halapu Karbi Anglong Autonomous Council kacharui CEM tuliram ronghang ake mangason do anta kapati kugdun asonsi mandet. Jai kathar pen Tirona Soralam arbok det pen song ing koira phlia phan puthot kapin rem thu pen BJP asong aphan jakong ko an wanji puta hamrenarat chethan rinti. Det apo aman ke thenai Mahatma Gandhi amhang ke thek ningkan pharoi sira phokep ke chokpen det angkang pialong aman ki pipen katalondun asonsi dode sangse BJP asong pen sitame Karbi Anglong angkang pi anparta West Karbi Anglong angkang sitame Gandhi Sankalpa Yatra katalondun thek ponlong lasolong mai tinalong sitame man pengkedo Karbi Anglong Autonomous Council kachari CEM tuliram ronghang anparta MP Horen Singh Be HAD Minister Sumronghang, MLA Barin Vidya Singh Ingling pen kichenglok ke ongdong EM atung pen rat angno jumisen alam the rat angno lam the jaipon bon sidame rat aning ke oiroi alam the EM rupsing teron pen along tin amailong lam kanglit kangther lapen kapin rem abikitan kahino alam the rat along kijai hai hedat nang jalam sidame kijai ham aputha hamren arat penta ningduk chipirinti. Lakso puthak hamren along kidu cherok tok arat pen alam the taning jepon. Nasinili yung pen kedak la bahini jai kathar pen rupsing teron angbong alam the alam mang nilige peni kachi yok dun alam the kali same inut jongsi inut ali dar bate inuta songyak pu longte haku peni alam haku pu alam peni la son mangke mane public meeting long pon pisi mane pu mane nani cethani pusa inut bahani yang bong cethan piyoi pe la lebele lam da public meeting long lam han pon set isi amai phipu long lam han mon set bulake inut lidar akuriti kali pusin likuni lasi taron bang kanangi rengong ceplok thai si mane dipuang bong bakar biang long pati hurnut areng ceplok apiri ceplok thai si pula solam thimang ke lake nilihin men ki pui bangke rengong chore kali man tu ne bangke la sonang taksi Karbi Anglong long suicide tas dame kenang kogi yong si Karbi Anglong rat yong si la so ke mang yong si chunchip luti lage ja ka thar phan ki pu nang ya lam ta ve 24 plus organize News Desk report Karbi Anglong Live. Kedam tang ko ananingkan arni pen luni langlok sorat kedam kewang kisunga puthak sorkar pen kelang pon pe data jok kedam kewang atwar phan thidunga kisung chetong nanglo lason si sorkar phan chiki bom ta thangnat kelang pon kavia jok free ni phaing ko renar kep arni ni hanglang so bojar committee atum patir pi pon si
rongarat lapen bozar committee atum pen bang pharo isi abang phuatum thurpak si towar asai chiklempon kidamtang aphongtin kilika huttin kachachake chiteng ni et ason si mandet labang so towar henlo langlokso aradatum chojor cholang hithi borwa lochar li osmaratum kidam kebang atowarlo langlokso hawarlo pudam pulotangte karbidet si kidokang them adim nasi sarkar atum langlokso ra phan mathaponra prabjin pen towar ki piserak ji phan langlokso ra atum chuningri Karbi Anglong Autonomous Council Kachari atum phan chuningri pon News Desk Report Karbi Anglong Live Pini Prime Time Aberta Bangke Lapan Sikang Ton Iglo Domit Hakme Kardon